in lian vung ti mi ni avan halmi chunga lamkal tu angan poruk amhe panhi khri fa bu le pastor khri fa bu chung rian tuan na kha midang an chim ning a le lamkal tu chung kha adang ngai I zang fa ten van ka hal piak kholo kalom kong ha ati lamkal tu angan poruk amhe panhi chunga khana se khri fa bu le pastor khri fa bu chung rian tuan na kha midang an chim ning le lamkal tu chung kha ai dang ngai ati chu ai dan nak navan tlai kho nak ha kan lai tang I atam sem se baptist kan si kan lai tang baptist hi kan tlai te number pakhat nak hi tha lo ten I thai si lo dei jong vial te atluang ko lai kan tlai keng pakhat nak asimi kan tlai du lo cha apakhat nak chu baptist is B nai thok B chu biblical authority Bible nol ngai ina tlai ni bu kan se chu cha hi thal ten ni tlai si lo aning chang den kal ko lai atuan hal mi jong hi asining tak taka chon hi Bible ning bakhin kal si lo lai ta no thalai atua hi Bible ning hi alu la to bakan ken hin kan ten upside down in kan tu sang zai cha ato na milam kaltua zeruanga da krifa upa an team a team tu na pasitan se chu cha chen je tin na an ti tia chun chang li na kaban re lai mo kan ni tu chu khacham le phung chima kan ni pe peng ko la ti ha krifa upa an team chan he Krifa bui choleva tol rail na ka kan krifa upani tol rail na se lo chabuya rian tuan na se lo kan ni pasita chu khacham le phungchima kan ni pe pen ko lai an ti mi se kha tua hin lai thang alit talamin kan kal sang atua hal kha thong chat na hi zo si lo an biak in ponga zungan pipian isaki Pasitor kan ni chierten sa buaya zungan kai. Mahinahi alet talam masisang. An member kan pe batin halaw, kazangan petin halaw, an kaltilaw, atui pasitor belte an biak inponge an zunga sa buay ka maan turi sang. Mahi apoy big mi Bible kan mumi. Hihi Bible ni adu baklo misi. Pasitor cho khacham le thong thabe chima kani pelai nan ni krifa upa pol ni hin sabuaya I thiri tol relu tia anti mise kha Bible ning ese atua hin hi Bible ning te hin mizorami kan naw le mizole na hi ning te ran kal hiting takda tu hin mizoraman kal anni so pasita ni zungan kai balo krifa upa ni an tol rel pasita ni chon krifa bu ka tha tenan zo ken ko ato pasita pakhat ni hin mizorama chon krifa bu pathum bu thum nan zo ken ri jeja ran zo ken ko chuka chon ani pe di ato kan ni lai tang chu zo lo ha khana hi thong chata chat pakhatan pasita lenga nan nei chu Ruat nanu. Mizo ramazen pasita pakhat ni krifa bu pathuma tua ukna. Tenan kalko, petenan tong ballo. Kan ni kan rama krifa bu pakhat pasita linga na kan nei. Asinan kan kalning hi athati no. Jecha achung tak ka pasita ni an phan ti lo. Aleng le a chole vale tol rel nak a khan pasita vial te ka ani pe changi cha boya rian an tuani krifa bu rian an tuan kilo mahi kan pal ngai mi si chu cha chon hi arakhal tu ni arakhal mi hi asining tak taka chon kan ni
ati mi chu pasita lamkal tu kan se kan ni lamkal tu pasita chu khacham le thong thabi sima kan chan vil te kan manglai hi kri fa upan thim mi na hi chabuaya rian antun lai antol re lai imi bible ning ase lai tang he bible ning ten kan kal lo sa thilvial te arok on baptist ni kan tlai keng pasnak pakhat nak biblical authority di mi kan ni tlai ti lo bi bible authority bible nol ngai nak hi tanga kan thak he bible nak kan mai nol ngai tuwa kan ni ruwa cha thil tam pi arok he ning changin thil akal ti lo nak se